ibihe byiza kuri mwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro bya TGP Trend tariki ya 3 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Twizere ko mumeze neza cyane aho muri mugiye mutandukanye. Ibihe byiza kuri mwe mwese mwakoze subscribe kuri YouTube channel yacu ya TGP Trend. Twizere ko ibintu bikomeje kugenda neza cyane. Nawe niba utarakoze subscribe, iki ni cyo gihe ngo ukore subscribe kuri TGP Trend, tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, makuru y'imikino aba agiye atandukanye ya buri munsi yikose, tujye dukomeza kugenda tubana. Reka tubasuhuze rero, twongere tubaye ikaze mu makuru y'imikino yacu yo kuri uyu wa gatatu. Tugiye guhera hano iwacu mu Rwanda. Turahera hano iwacu mu Rwanda muri ekipe y'igihugu Amavubi iri hariya mu mujyi wa Uyo mu gihugu cya Nigeria, aho ku munsi wo kwa gatandatu ubwo zaba ari tariki 7 bazaba bakina umukino wa 7 wo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 kizaba mu mpeshyi y'umwaka utaha, kibere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexico. U Rwanda rero ruherereye mu itsinda C, aho ruri kumwe n'ikipe y'igihugu ya South Africa, Zimbabwe, Nigeria ndetse na Benin. Ubwo birumvikana ku munsi wo kwa gatandatu bazaba bakina umukino wa 7. Ubwo ngubwo ni umukino wa 7, azaba habura undi munsi umwe. Ubwo rero ikipe y'igihugu Amavubi yaraye igeze mu gihugu cya Nigeria mu mujyi wa Oyo, aho bazakinira uyu mukino n'ubundi ku munsi wo kwa gatandatu ku isaha y'isa 12. Bakaba kuri uyu wa gatatu bakoze imyitozo yo kugorora imitsi, amafoto meza cyane. Wabonaga ko abasore b'ikipe y'igihugu Amavubi uko ari delegation y'abakinyi 24, ariko delegation yagiye yaba batoza yaba abandi baba hafi ikipe y'igihugu n'abantu bagera kuri 44 bahagurukanye n'ikipe y'igihugu Amavubi hano mu Rwanda, harimo na perezida mushya wa FIFA Shema Fabrice Maboko uheruka gutorwa n'ubundi kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano iwacu mu Rwanda. Wabonaga yuko ari ibintu bimeze neza cyane hariya mu mujyi wa Oyo, abasore bagiye batandukanye bagenda bakora imyitozo yo kugenda bagorora imitsi. Biteganyijwe ko rero kuri uyu munsi ku mugoroba baraza gukora ku mupira gake gake, ku munsi w'ejo bakazakora imyitozo, ndetse no kuwa gatanu mbere bagakorera kuri stade n'ubundi bazakiniraho, mbere yuko kuwa gatandatu bacakirana n'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Bazava berekeza i Johannesburg muri Afrika y'Epfo, aho bazakina n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe ku itariki 9. Imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi ikaba irashojwe. Ubwo no gutegereza tukareba uko bimeze hariya mu gihugu cya Nigeria. Hari abanyamakuru bajyanye n'ikipe y'igihugu Amavubi bakomeza kugenda updatinga bavuga ukuntu ikipe imerewe hariya mu gihugu cya Nigeria. Reka rero amakuru tuyakomereze muri ekipe ya APR Football Club ihagarariye u Rwanda mu mikino ya Sekafa hariya mu gihugu cya Tanzania i Dar es Salaam. Kuri uyu wa gatatu ku isaha y'isa 6 bakinaga umukino wabo wa mbere n'ikipe ya Bumamuru yo mu gihugu cy'u Burundi. Ni umukino wabaye kuri stade yitwa Isauyo Stadium, isanzwe ikinirwaho n'ikipe ya KMC hariya i Dar es Salaam muri Tanzania. Ni umukino wabaye ku isaha y'isa 6 ku izuba ryinshi cyane. Ubwo ni saa 6 za hano i Kigali, ubwo bari ku isaha y'isa 7 hariya i Dar es Salaam muri Tanzania. Ni umukino wabaye wabaye ku izuba ryinshi cyane. Wabonaga yuko ikipe ya APR Football Club byayigoye, ariko n'ikipe ya Bumamuru byayigoye kuko izuba n'ubundi ryari hose. Ubona ko ikipe ya APR yabanjemo Ivan mwizamu, imbere hari Nige na Clement ndetse na Chimimana Yunus, mu gihe Byiringiro Gilbert yakinaga ku ruhande rw'iburyo, Bugingo Hakim anyura ku rundi rw'ibumoso. Dauda Yusuf we na Ruboneka bakinaga hagati mu kibuga. Mohamed Dao yakinaga inyuma y'umwataka William Togi, ndetse Jibril Watara yanyuraga ku ruhande rundi. Ubona ko batakishaga abataka babiri, Jibril Watara ndetse na William Togi, ari
nabo baje gutsindira ikipe ya APR Football Club ibitego bigera kuri 2 byose ku busa yatsinze ikipe ya Bumamuru yo mu gihugu cy'u Burundi. Ikipe ya APR rero yatangiye ibona amanota 3. Igitego cya mbere cyatsinzwe na rutahizamu Jibril Watara ubwo umupira warutewe na Iraguha Haji kuri kufura utanga umunyezamu maze aterekamo igitego cya mbere cy'ikipe ya APR Football Club. Ku munota wa 73 bamwita William Togi rutahizamu kuri centre rwose yarizamuwe neza cyane na Mamel Dawo atsinda igitego cya kabiri. APR ibona amanota 3 yayo ya mbere. Izagaruka ku munsi wo kuwa gatandatu bakina n'ikipe ya Murandege mu gihugu cya Zanzibar. Mamel Dawo yabaye umukinnyi w'umukino aho yahembwe ibihumbi 290 by'amafaranga by'amashiringi ubwo na Tanzania bigera ku 500 by'amanyarwanda. Ubwo rero nuko ikipe ya APR Football Club yitwaye hariya mu gihugu cya Tanzania ku munsi wabo wa mbere. Ku munsi w'ejo ishyirahamwe ry'amagare mu Rwanda Ferwasi ryasinyanaga n'uruganda Volkswagen mu bijyanye no kuzabaha imodoka zizifashishwa muri shampiyona y'isi y'amagare iteganyijwe hano mu Rwanda guhera tariki ya 21 kugeza tariki 28. Volkswagen izatanga imodoka 114 kugira ngo bazabashe kuba zaza zigenda muri ryasiganwa kwa kuna magara abagenda. Volkswagen rero izatanga imodoka 114 zose zizajya zizenguruka mu mihanda ya Kigali mu bijyanye n'isiganwa ry'isi ry'amagare rigiye kubera bwa mbere ku mugabane wa Afurika by'umwihariko rikabera hano iwacu mu Rwanda. Reka tuva hano mu Rwanda twerekeze ku mugabane w'i Burayi. Ni imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi igiye kuba ikomeza. Abakinnyi bose berekeje mu makipe y'ibihugu byabo. Nta yindi mikino ihari, ni muri weekend tugategereza imikino y'ibikombe yo gushaka itike y'ibikombe cy'isi cya 2026. Ariko cyera kabaye n'ubundi Donnarumma umunyezamu w'umutaliyane yasinye ikipe ya Manchester City nk'umuzamu wabo mushya avuye mu ikipe ya Paris Saint-Germain, mu gihe Ederson Moraes umunyabrazil yerekeje mu ikipe ya Galatasaray hariya mu gihugu cya Turukiya. Undi mukinnyi wayerekejeyo ni Gundogan wigeze kuba kapiteni n'undi wa Manchester City yerekeje hariya mu gihugu cya Turukiya mu ikipe ya Galatasaray. Ubona ko ikomeje kugenda yitwara neza ku isoko nyuma yuko bafite Victor Osimhen buko baguze Leroy Sané, bongeyemo umunyezamu Ederson Moraes bashyiramo na Gundogan. Ubona ko ari ikipe ikomeje kugenda yiyubaka. Ikipe ya Galatasaray ishobora kuzitwara neza muri uyu mwaka w'imikino ugiye kuba waza. Reka dusoreze rero kuri iyi nkuru ku mugabane w'Uburayi mwigura n'igurisha ry'abakinnyi byabaye amateka ariho aribwo bwa mbere amakipe akoresheje amafaranga menshi yo kugura abakinnyi, aho bakoresheje agera kuri biliyoni 10.23 nibyo amakipe yakoresheje agura abakinnyi abakura mu makipe amwe n'ajya ahandi. Akaba ariyo mafaranga menshi akoreshejwe hara ku mugabane w'Uburayi mu bijyanye n'igurwa ry'abakinnyi ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi hariya ku mugabane w'i Burayi. Reka rero amakuru yacu y'imikino yo kuri uyu wa gatatu tuyasoreze ahangaha. Twizere ko mumeze neza cyane, ibintu bikomeje kuba ari amahoro. Mukomeze mukurikirana ibiganiro bya TGP Trend. Hasta la vista, Imana ikomeze ibarinde. Nasıl?